kunasa tatito hiwaway hatay. Kau kabaranis tatito hiw hatay na ka? Kimsatun ka? Ukab maranikan ka? Ukawa hiwaway hatay. Ikunasa te hupaka sanyani. Ultimo minuto ay maran kamsanyas agonis sanyat kamsanya chan. Niya hiwini kamap kamsanya sa. Ha? Ha? Agonis hiw. No? Ultimo akamira. Kunasa tektatito cruzan ka. Kau kanisa mesafta amen. Hubak pakara rumawat akisitay. Wila nakapah kala mistkatain amparata kayuta parat. Mahakeha hanwilali kasin hakaskas pati. Umahan bilang sarna kasmat. Umam baran snasti. Wila teh kal mistkaha hanipiniwa hakeha hakaspat. Kunasa teh makikni ukam bila bakal mistkhika hancipatha amuyas khiwa niya hiwayaka hakan khatapat. Amen sabkamay. Kunasa teh upakta tito amuyas khatainaka entonces arsuayatainawa pakal ko arunak. Kau karunak arsuayatainaka? Pakal, isang kita, kau karon nagsasutay na ka? Pakal ko aronak. Kuns arsuayatay, kam sabayatay nasa, iyo kabayatay na. Hijatin pun kau kinitik hilir kuya ka naka, hilir hilata naka, ni 80, 90 nyo nekha. Urasa ka, wawa nakapar, yo kaya nakaro, Puchita na carro, tol carro, yucharo, alchina carro, house tapianya, yatirakiu, hanitira tanaka. Ukat iu han yatirakiu, hakik. A su nombre. Entonces hilatanaka, takpach hakinakau akaurakin hila parte arsuay ni hiwan yatis pukara. Kamsatay na sakama griego, wali Hichakap universidad de estudias y kakiu Sócrates. Libruna kakil kaphi hupara hawali amuit anhaki. Kunasa de kakil sipi hupara kaha oka gobierno oka senyani hiwaya patainawa binin tap patainawa no binin umantaya pataina hupah binin numantaskan niwa amuyas pataina hiwaya takiha ukat hupan yatikirina kaparuha satainao akamsas le debo un gallo a Escolapio, no te olvides de pagárselo. Kamsataina saber ma gallo ma kokoroko manutua sake hanir hiwasin palatana ma kokoroko manut pagtarap kita tahu hiwau kaha sasar soya taina uka hakeh alam cakwa esplikas kekinya a su nombre. Uka Winston Churchill, uka Segunda Guerra Mundial, upaha guerra atipkana, wal kawaranka, soldado na kapanakan hubau president kaman katimpurha, kunasa de hiwanya pakakahan uka satainaw, taki kunaw aburito. Warmis awur kharaki gitu, wanakas awur gitu. Hani pinyu asta samaranyo khiti saso wali kulira tau hiwaway taina. A su nombre. Ukat ukamargayatim tau Cristóbal Colón, no? Cristóbal Colón umargayatim tawa. Hupa hota taina nobe. Aka España markat hota taina ka. Aka Sudamérica, no? Tawantin suyo. Ukanak hasta unihiro tatan kol kinak absuri korenak absuri kunasa takaka hiwanya baka katana kasatana wa tadit kamariki sataina en tus manos Señor encomiendo mi espíritu tatay humarukat ayas maakay hiwanya amuyas pasakitainay tatito hermanos kamsatainas kinatanak japuk
bautismo ya di kanyani kau kanis gloria a Dios sabta. Tatito ka arusua ya kita inau maine hakina kam. Cak anji tu rasa rumah pins pajaba. Kuna sa tekhiu khata ka. Mau rukhiwanya amuya sekarang cita kai. Kam sasak arusua yata. Kunak arusua yata. Aburita kit hiwanyani. Taki kuno aburito. Han kitis mantan pati. Kampito kasi winyani. Han kartatit kamaja. Iuht asisa. Kat ayasa. Perdonasa hiwanyani. Kunasa tiktatito chakkatatakain ka. Krusan hilatanaka. Tatito harusutay na nairakat ka. Ni hiwanya pangkahanukat ka. Uka Lucas libro patunka kinsa ni kinsa tunka pusin. A ver, kamsa tainas lit anyancha. Au que hasipi perdonama hupanakan haniu kunalora tapas yatip kipi. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kamsa tainasa au que kunasa de Cristo akatatakan cruzan ha arusua yatainau. Alakpach au kirua mait awayataina unyi sirina kapataki. Hupa kuentra parlina kataki. Hupa kuentra saitirina kataki. Huparo haukirina kataki. Huparo haitirina kataki. Kamsataina sa alakpachan kirauki humarua mait asma. Akawa wanakamataki perdona. Amén. Sabkamay, aleluya. A su nombre. Kaukanis gloria a Dios sabta, aleluya. Kunat statito kamsabayatay naka. Ukasuma arunaka. Kunat salah pachau kiroh mayuayatay nukam kilatanaka. Porque hupaha wali hermanos unisitau hikata siwayatay. Por ejemplo, acá Pedro roja, walu baka, hermanos Kim Samarawa, yatichi wayatay. Amén, sabkamay. Pedro peja, hupampiwa ikina, hupampiwa tinakat sarnakana. Acá Pedro roa, may tatitoh milagro na klura bayatan, antanaka chayuanaka, mankayabayana. A su nombre. Pedro los hermanos munasina wali. Pero kunasa de Jesucristo ha akahora hinkanja. Ukaka Pedro los satainaha. Mauruha akakinakahnayanuh akatitani unisitritani haukapritaniu. Pedro kam satainasa. Hupak satainawa tatay uka haniu paskanit. Humarutik hiwayap khatam kha nayaruha naya humam chikawa hiwawaya. Fácil arsubayataina, fácil comprometisitaina. Pero acá Pedro pokataina ti, pokataina ti. Kau khadisu kabijatin punuthe. Tatay naya humaru arkam. Hanukah makhilalo, mapasturalo, komat hampatipke, sabkiwa, naya humaru yalapama, humampiu kiwa, humampiu sarnaka. Pokap khidi. Pedro farsante, traidor. Hubak hermanos, hadiu cekpach aruparo pokiri katainati. Itatito ha, hupatakiu mayiwa yataina. Ukamake utkapenin katimpulsa, utkawaiwa, y utkaska kiniwa. Statit sabakiwa, han hait hit hakinakaro. Aleluya. Kaukanis gloria a Dios, aleluya. Ukah hermanos, a ver, señan Cristo, hermanos, cruzan chakatatakan. Pedro hupam hiwan hai prometitana pokatainati haniu pokataina. Urasaha hakik ukamatan tatituro. Tatituro rasaha. Hermanos,
esa kunasa de man churisto tatito ka sumacha jakam sanyan chokinak achuri ha apa nem jauh ke choki akam tatito achui chui akam anak achu ko ekinak uchas achu ko kamstans tatai kusatio sapinita sa hiuspagar smaua pero rasa ka hi ka chokinak kaki ukat kamstans Ditati toch mayut amtos itus. Si klebak tayas tanah. Haleluya. Tati turuh arkanya sawah katok kasasa han katok kasas. Amen sab khamay ampi. Kau kadis gloria a Dios sab tak haleluya. Utkipansa halutkipansa. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Aleluya. Tatito ha, mayuwa yatanaba, tatay perdonam, haniya tipkit, lurata na kapha, judío na katak mayuwa era kitay. Está cristiano. Acá judío na kaha, a su nombre. Linta kita perin sarna kami na kapana, lura na kapan. A ver, un kapecha kasako. Sako, ¿no ve? Ukat lurawi na kapan ka mari tu kuat linta kita kirim. Haleluya. A su nombre. A su nombre. Amén. Sampai. Akabo linta kita kirim. Kamsa kutasa. Kunasu kamsa semakin tanaka. A ver, dos caras, eso es. Pa ajanolino. ¿No? Jesús nos mama. Mari tu kisah kirim kan, imaki purusti, cakap ni kenya dah. Kuna ratus kau sebelah judío nak, cuy amin sebham cah. A su nombre, kuna sate Cristo mankana, Jerusalem markiroha. Tati toro hermanos ma asno pataro kon khat ayasin kha, sakunakap absusip khataina. Ukat hermanos mantana kapa, ukabayo na kapa, pamparus kuphan ha, asno kupatan sarna kanya patak, ukat laiminaka, akam laiminako kanakat apkaphan ha, tati turoha, akam sabhan, wali ki Cristo hutaha, bienvenido, Jesús, Jesús, a ver sabhan cha. Ukamau arna kasibhana kunasa titatu ha Jerusalem markar mantka. Uka judío na kakama jab khatana sakala kaha wali kolerata. My hermanos Jesús aroha kama jab khatana sa akatama khiwayab khama. Uka hermanos uka rieh Pilato kamsa tainas lun tatarut antutaha Kristuruj antutak sesawis kataina luntataha haki hiwairi hubak hermanos asesino wawanakaru hajairi wakjawar minak haiti ukaruha ukarantutam sesaka kinaka mayak nyinta kiptawayophan parla binakapan amoya binakapan. Entonces dichuroha pashpara kiurasa judío nakautkara que echa timpon traidores. A su nombre, Tita dicha, Uthiu no vi, Iglesia sumaha nos turinak, Haleluya nak, Pastura sininak. El hayat sti, he was going to parlir, he was going to unisir. Haleluya. A su nombre, Wandana Kamotita dicha, Wandana Kamothipi, hermano antiguo de Kahiatichi Suma, Kotsumia de Kipha, ¿quién sabe él? Linta Kiptoyo, ¿no? A su nombre, judíos, a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Fariseonak, a ver, Unicayani, ¿qué dice Fariseonak Akilatanak? Uka farisiuna kaka hupanakawa sapa sabado tatito narona kapiati japhan. Joya mesa patat kama japhatat.
¿Cuántos dice gloria a Dios? Aleluya. Hupao sapasibalunak libhan biblianak yatijabhan ofrendanak noktabhan obiganak karibhan. Pero acá fariseo na kasti inamaya Biblia apnakiri inamaya ubikana kariri igual aquí upanakaha tatituroha hermanos chakatam sawaya pataina a su nombre tatito hoka kinakataki umayuayatan Pedro kama kinakatak judío kinakatak fariseo kinakatak tatito kunatsu kamayuayatan kinatanak kuya kitanaka porque tatito ha wali hajapuninua munasinya pa haniu hakin munasinya pa alcanza ni kamakiti haniu akaurakin nikiti ukam munasinya ni kaspas kinatanaka alah pach aukin munasinya pa ha cik pach munasinya viñay munasinya a su nombre. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Aleluya. Amén. Subhama y gloria a Dios. Allah pacha ukin monasinya paha cek pacha munasin subhamcha. Allah pacha ukin monasinya paha cek pacha munasin samaya viñaya munasin. Kau kanis gloria a Dios sabta. Aleluya. Pair arusubaya tainawa akam sasi. De cierto, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ahí maran a canción. Jesús ajajo paroja sarakinua. Chekpachanua sisma. Hichur pachau jumaja nayampe chica paraíso kata. Amén, sabjamay, gloria a Dios. Kunasa tatito chakatatakan ha palawur ng piu chakatatay mayaka ekankana mayaka kupingkan. Amin sa kamay. Chay sa pritya ukat may dilawur na ha ekanchin kupingchina kau kirichin kaya wali malakarapinino niyaw hermanos kiwanchaskan agonisiskan niyo hikitanya takihan ha tatitulo akala urunak to khatain kam sasas kanyatay nak istapin unjak bawin hab kamay kau kanis gloria Dios sabda akam sasaw kanyatay nak akala urunak ha tatitu tay pingkan akam satay nak humatik Dios hasta ha kolyarak tasa usudanak sarnakalak tasa himatan haktay sarak tasa jak agak krusat sarakamay sasaw kalun tatak tok katayna krusat sarakamay diusat sarak tasa humapash pa krispiya sima nanakaro krispiya khalaki sasaw wal malakar nauruna hiwa pumpun ka kulirat hiwas ka kitayna topis ka kitayna tanito a su nombre karakat kamakip tawhani macam cuy mangkap kita. Hari ini saya catat misal tadi kah. Hanukah hui picilo kontai kapitam kah. Amin sebab jam baru tasib kamja. Alukam amin sebab kamai. Gloria a Dios. Kau kadis amin sebab takhila tanaka. Cakir manu suka laurunak to kita inta titulo. Krusan sarakam sasina. Akal maini laurunaro to khatay mikasi kistati kamu satay nasa akal lauruna abuk tama hiwasaka luntatatan hiwasaka haki himairitan malakalatan hakirachiritan kha rasunan takisistan krusan laurun purawa tok tasitay joy. Kau kanis gloria a Dios sabta. Hima pungkuna cuya mesap kamcha. Ukata kalauru nakha tatituro unikat tatain tatito khwal takisis katain kot unikat tatain akam satain tatito. Kuna sa tikhumah alah pajang khataha nayat am tasitay. Kami sab khatat kamcha khatat. A su nombre,
akalun tatap piha hupanagak sarasip kanwa infiernulo tatito narupan siwa kunasa tekmaki hiwawaiha yasta nyang kasubayan cial angkila nagabau kaiparawaiha infiernur takisir sarnya patak ukanu sarasip kan pin akaka snayak amoiris tua hupaha kal wira nakabak miskan kan mawalipitan kam ubikitan kam liawa asthiwan kan ultima aruna kapaka tatitur ars asiwayatayna tatay kunasa te humak alah pajan kataha nayan amtasita Jesus naya akal awurna distua ikilawurna ukalawurna nakaha wali malakarab khanwa hupana kakir manus haniu sinti sinit kanti siwai manus wiulawar minakatsa kol kaparab khan wakjawa nakatsa kol plun tatap khan rasunan hiwasika kurusan takisinya pak rasunaskan hupana kapachpa orsipkan hiwasaka rasunan hiwasta pero Kristus ti kunas takisin plun tatati Hupahakimirit Cristo ha hermanos wali santo maluntat kam hupahiwa kiti sa hermano karisin yatin wawat pacha lain kasihnya luntatasinya traicionanya warmir cacaru hiwasa de atanaka hiwasa hilatanaka akan luntat kamau tapi tur mauruka kunasa teh Allah pacen katakan sintasin mayat kumaku kam sawaitat hilanako da kita naka pero hilatanaka kunasa teha ukaluntat satay na huka sintasitai tatay acuérdate antasitai tatay sa sinha Cristo huintatan una mirada de salvación a su nombre. Jesús así, hermanos, ukamakalun tatahan abhamcha kasuma dayat sinta sitata ukaratu tatito ha may tilun tataru ukaratu irmãos agak saraskan infierno ro saraskana mai tatito ukar sutapat uiteha ukaratu tatito sih hichuru pacau cik pacana homaro sisma hichuru pacawa nayam piha gloria a Dios aleluya kau kadis gloria a Dios gracias Señor kemalakan luntat kemayatan hiwasah infierno lusaras kayatana supaya kebiskana kakero ukemalakin hiwasah supaya kebiskistana pero mauro tatitur kiltas tatito dayat antasita sintasita kita tito ka hindi mo pa kiskistut umaga Tokoriya tau, pumiriya tau, humahakiwiriya tau. Tatito kakalun tatar kamau hiwasar, marito kiupirno tau isto tatito. Konika kosisinyansa akalun tatataki. Infierno rusaraskana. Supaya ukipiskana la kalun tataro, pero tatito mayuikan tatana ukaratu ukakir kespia siwayataina.
Hujanaka pasti kalah cakata. Hujanaka pasti komajata tatitun bilana kabapi. Tatitun unikat tati. Tatito nakaluntat kam unikat tatito ayat sintasidis tati. Haliu kuna chamakan sukaro nak arsusinya. Haliu saranya kan kubakawan kam urakam hujanak komaja sinyatak. Mata tito humunanwa masuma aruki cek pacak. Tatito kuarat pajau krispia soyatai. Halu kamera que Mauro Rio Santa de Torra, crispia sisto, glória a Deus, sabe camina. Infierno nos aras kayatan, supaya ulayar human kepis kayastan. Pero tatito jaha, sumamona sinyapat, bila pam como estás oísto, ja, alah pacaru tatito her Cristo. Jesús, apacharemos. Gloria a Jesús. Caucaniza mensata. Desierto te digo, casa y monua. Chek pachana. Salimos. Tatito la ropa mi cariño. Gracias, Señor. Ocar supaya hermano kangha infierno sarkasin tatito takipar sarawaihan. Ukarat pacha. Kau kanis gloria a Dios. Kau chas pasai human hujama. Ina sanjito rasan. Kau chas pas human hujam. Ina sumahlun tatasta. Ina sumaha hakiki wa irista. Humateko kalutat kamu nikatata tatito ancit pajawa komacatam. Tatito humaruha wawap tukuyatama. Haleluya. Judas kam sarnya paling infierno. Judas akuna sa tatito ruh traition away katayna. Mako kanon jadi kata sitayna ka. Halu kamau kalun tatak ni kipinyatak supaya huwaki jasiskan. Unikap tati cuya sunam bay. Supaya dia huwaki jasiskan alumap kipinyatak. Pero tati tuk sa tayo nawa ancit pa siya humang nayampi kada humang nayampi ka. Istap kinsa kilatanakan. Kama jatay nas. Alumap hangkot tayo wayatay na. Istiwa narkan. Unikap kamcha. Akai istiwa na hermano sa kinakakiwayapan mahang ang kilautan ka almap ang kilaka ipiwaykan paraisul kau kadis gloria a Dios sabta kunas jaj kamau supaya ipinyatak wag Yesus kan almap ukalun tataroka pero tatito ukanat pajo ang kil katanitana alah pajaruap katain Canis gloria a Dios Santa aleluya. A su nombre. Chastikila tanak. Kim silar. Kamsa tainas. Mamita pawa cruzada. Hermanos, conásate tatito chequeta. Mujer, y aquí tu hijo, y aquí tu madre. Conásate tatito cruzan kan habrá Kunasa tatito cruzan cak katatakan ha kitis kayo panhaja kitis Maria mamita hubaw argatay na cruz ka ni Jose sukan kati ni Pedro sukan kati takeo haytan ko ikapkatay na mamita pakiu pasapag argatay a su nombre
kanis gloria a Dios sapta. Pero acá Jesús asting unikasip tati. Acá tayo kapat haniu armas katay nati. Kamadya tayo nasa. Hiwanya takika haniu armas katay nati. Wawanak yate kanya suka. Hilikulyakan. Urasak mamitat armastan, papitut armastan. Kalau kamis tayo ka nakamat, auki nakamat amta sisikta, kulaganaga. Jesus akatay kapat amta siwaya tayo naka, kataya siwaya tayo no maway na apostola paro, Juan sa daan. Amin sa kamcha. Haniwar masinya sakit auki tayo kat. Akawarakin hanci au kisat hanci tai kasata. Jesus aka ahaniu hermanos ukam amu kiwawai katainat aka mamita pat armasisa. Upaka wali yus pagaran yeninua. Muna sinyalintai kapadaki. Aso nombri. Cak hermano kilatanaka kunatsa. Jesus akrusan kanukatka. Wow, kami dapat amta si tayo na upang recuerdo amta si tayo na Kristo kurusan siya katataskan upang akaw mami dapat unikasin ka amta sinwa wawakan ukaratok kunukang suiwasina aso nombre kamsas kunasa tikmawa wasas hermano hiwi korasa kamsas au kinakak amta sinyata akaw awita karmonat uiwasiyat Jesus saka mamita patamta si tanah kun kham supaka nyunyu yatai kun kham sa awita kasin irna kirin huskhur tirin pekina kapat kun kham supaka juran mangkita kun kham sa amta tainawa kun kham sa tito no taparuka katatirin no bitimplur sarili tanah kayo awita kasin tatito kun kunta dito karat amta si tanah mamita pat kunasa tek mamita pat haj katay naka haniu pa ukam hamuk hiwa tataway katay na sinus katay ukapatan art asini tanaw ma wahina apostolo par mamita kar unyi karapita tawa kuhira rapita tawa a su nombre está princial chakila tanak aka Maria ka tabako ka Hupakay hermanos katok citanah alah pajat kolyana kay tukot wawit khalicela tanah. Awir sapkhitu manaka Maria hanut kaspan Kristo porinispan kaura kiroha. Maria wali importanti. Haniti ukatawa kot kaspan Maria una santa Virgen, haniti utkaspan ukam tawakoha, haniu Kristo hakaura keroha, hakena Crispir purinkaspanti, haniu hermanos kuchanakas, hermanos hiwasat perone purinkaspan. Akamamita paha wali importantino, akawar tokowa tatito hakaura kero manifestana muna sinyapa. Kalau kanis gloria a Dios sabta haleluya. Jesús, Jesús akamja. Chakila tanak istapkit. Aku manakak amat amtaphat. Jais aphamja. Hijatin pun kha. Ukamari khamak akawarakin utkas kakim. Kitisa. Human hanim. Hijatin pun kha iglesia kiwa. Mari lantai kau rakyat. Kau kan bisa abrir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hijatin pun kha iglesia kiwa mari lantai kha hiwasa kiwa tanta chawi. Hichuro hermanos mari khamak iglesia wawajas kiwa tatitun wawanakata. Kamata dit. Kutang mama. Kiti sumarta tito narono palayatam. Mauro ka pastora ya cicewito. Kiti pastora. Pastor Manuel. Ya, mira.
Está pancha. Anji tumanaka chui manaka ma amaya sepha. Mauruha akan nomah tatitun Crispiat Christham nasiwa itawa kabrakin ahaito konja porque iglesia ma hermano parlawaita ma pastor toko untawaita iglesia orawai chuya misa kamcha gloria a Dios. Hichuruja iglesia ja marikama hermano wawachaskiu ahaito kon jual janinak. Kaukanis gloria a Dios sabta aleluya. A ver sabhicha iglesia kuirita nicha. Ma hermano purin kumbir pise. Macakit palasta. Ano aja chinat yakit malakar nak uthiu tai kasanyani akai to kon hermano awichanak pamat kim samar tumkamar sarina khwali thithinu ka sarna ke rakhmanu. Macakitut palasta. Yo ya su nombre. Ya, ahora sag hermanos, y nada más yo haya mal iglesia ruta. Pachpa, mal agradecido. Pachpa, unicide. Pachpa, traidor. Como Peter dice. Walhamaranaga, peor mala cara. Pero palasta no machakituta. Kaukir macak hermano tihpurin kiha ma wawiter kam katok titanicha katok ya tanto kamanicha a su nombre cuántos dice gloria a Dios uka pira tanaka uka macak hermano roja iglesia hermano naka yaticha yatitanicha akan cantar marika mayatichi Cristo roja iglesia irpan yatitanicha irpan yati. Hermanos yati yati, hermanos cantanya nak. Maria ha, kanyo nakap Jesucristo oita goga piskun. Halu kama urasaka, tatito di iglesia pa hermano nakap macha kana karurasa piskta, pastor nakap piskop ta urasaka. Akam sarnakat, haliw waligit akamau, ukam lurata. Ukaham wali sarnakawin kaka, anuch kata bakan sa ukama piskun yatan. Yaticha yatan. Ora sak ni esposa ni bawaru timput kit atintinya tak. Pero macak hermano nusti yaticha yatan. Visitin saran yatan. Timpusut panari tutpan. Ya karun akai tukun ka macak ana karoha kakacatan ka pisktan. Asuna pray. Jawaki sispatu kawan hermanos agradecitanya pe iglesia no. Kau kadis hermanos ma hermanos irpanta pe iglesia kat yus bagare yate pta. Kau kadis manaka akai montuko na ya untawai tatituro. Hermano, gracias por llevarme a la iglesia. Gracias por orar saja tati. Ora saja palo. Iglesia cuentra saite pastor cuentra. Parlanya nunca monapje mala cara. Tatito ja kamistik mamita parmonas keja. Kuiras keja. Iu hasiwai keja. O kamara kiu tatitu hijatimpun iglesia monasiski. Kuirasiski. O kadista prita. Jesucristo mamit dabar monasita enaka. Wal monasiwaya tena. Hijatimpun Jesucristo ka iglesia par monasis karakio. Kunasa te haka Cristo hanu cruzar na katanya tati kanu kaka. Kun ham si iglesia te kurawaya tana. Hulpina ka baka sakaran si Wilhama. Iglesia te kurawaya. Kau kanis gloria a Dios sabta. A su nombre. Amén. Ukapi sabitja. Si dikta tituk muncik iglesia paruha. Ukapi jatimpun istapam halak tayinak iglesia tayin. Ukan abu irinak. Tatito na iglesia halak tayinak. Maik tayinak. Tak tayinak. Tatito na iglesia para hermanos tak tayin abu irinak ka. Haniu tatitun bendicionar. Katok kalit arsuat. Amén, Señor. Nunca. Jamás. Porque hermanos la iglesia
tatito cuiri iglesia. Si te iglesia no halwal morataha, mamita nos tuskata baikas hutam kwan. Akawar miro mauro mamita bah akasanyan wawanita to makanicha. Amen. Wawanita. Pai. Pai. Homakamuna to mo ibasta. Ya, o iwasi. Ayo nakapisco. Junta ta nakapa. Aksina. Tiempo absusina. Escuela irpan akamamita. Chak ukaw pa ka. Mauro ka. Mal agradecido. Chak uparos tuskatawaikas. Onisi waikas baka halu kama priukau kinita English kuin party English at halaktai English kuin saiti rak apo ini naka tuska pa priu English tatitun mamita par icha timpon are pente si kanya pa ukanaka pastora naka hijuro dia kipa naka haitanu ko yapri ore hani pastora imun hamit porque English ka pastora no tuska tabai hutam cha ora sak ma pastora ka iglesia para munasin uyubasin mawawita kam akawaran kam ukat wawan ka paka hupakuin saitawai tok hawayapke tuska tawayapke hupakuin para sa tatito 26 pa to karo aw ka pastora nagas ora sak ukat han predica yung mal agradecidos a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Tatito ha, kamistech mamita Maria Parmunkan ha, para que uja timpon ha, iglesia par cuirasiske, monasiske. Hani wait kaskanit, kat ayatao kolana kayuro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Si te tatito na rupansin. Si te ma ke respect ta mo maroha, respeto ra ki kut ayawayan. A su nombre. Ma ke no te humak munas ta ha, munas ibirak munas siatam ha, munas ibirak kut ayan. Kun jamás ta suma. A su nombre. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo con su camaro sur cruzado. Allah pajan kau kiri, Dios tatai, kunats nayar haitano kusta. Tatito haitano kunyat pachati. Jesús hermano sara kisa, Dios mío, dikasip tati. Porque Jesús ajaneo anak pachau ki paroha ukam sinikan naira tiempo naka anak milagro nyatak usutanak kono nyatak ha haneo khupaka ukam sinikan Dios mío sino sirino paka nayan aukija hijak sewa Dios mío kunata hanera kis nayan aukija seketika ukaratuha Dios mío porque hilatanaka kunat Dios mío, hopahat akisiskanwa hakama akaorakin. Haniwa Diosan wawapkama, haniwa tatito nalakpa chaukin wawapkama, ukat hanupaka aukika hiskan sinos Dios mío, salwa hopahat akisina akaorakin ha ma alek hakama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tatito hermano de Sampar Pachati. Tatito narupa hermano sale quizá. Haneu hait kamati. Hiwanyam kama. Akaorak tuko sin kama. Haneu hait kamat sale quizá. Ukarunakas chika pachat kari pachati. Chikawa. Pero tatito satanaba. ¿Por qué me has desamparado? Kuna su kamar surja porque tatito hukaratoha mahak kamawa hujarara kamawa takesina. Yo ya su nombre, aleluya. Acá en Castillo, hermanos, Isaías 53:5. Que tatito ha mahak kamawa takesiwayetana kaora kenha. He was lanti. Haniu hermanos, alah pach aukin yo kapjama. Sinos hakir tu kusaba tak
pachu janak piwa yatay ni hilatanan ko nakanak. Kaukanis gloria a Dios Santo. Amén, amén. Ukat hermanos yaka piskir palabra arusutanawa umat audito. Tengo sed. Satay na tanicha. Hermanos saber genial. Hermanos wal kaura upaktatito hermano takis kanan hanikita pakara. Hani hermanos umal katainat hauk nuwa taki jurt abkhan. Tatito ha makitik bil apsuya siha bil kalbi khaspa bina nakapagmiskas bila ka wal hermanos umat out kasi kunas umanta ni kamam. Tatito sa tayo nawa umat out hit. Kuchura patay na alkum burlasin hilana kuja kita na hilana kita dimpunta dito ka umat out hit sas kakiw hilana kita dimpuna rupa tatito na rupa siu kunas umaka hupan aruna kapaw kita timpun ka haniu hermanos tatito na aruna kap sumkato kerut hit umat out hito sas kiuchuy maman tatito tatito na aruna kapat out kaya sistan chuy kiratanak kuya kitanak a su nombre. Sexta palabra amin sexta sohtirar kam sa tayo na sila naka ha sohtirar consumado es tukutaw kaukanis gloria a Dios. Aleluya. Ya está kamcha kawali sumaruja consumado es salmoniva logré lo vencí kamsanshmuni tatito ha akora que purisin hermanos kinsatunka kinsan marawa supayam pinuta siwayatay na. Haleluya. Wawaka nukaha Herodes nukareha hiwayan munana pero atip kawayatay nawa. Haleluya. Ayun ka nukaha hermanos supaya hikatatay naw kal antar tukuyong sa tayo nawa supaya nuka atip kawayatay nawa. Tentación na nagkaroon atip kawayatay naw. O kapalabra siwa consumado es salmoniwa atip katawa tukuyatawa kamiste hermanos maf sanyalit ikuli nagak ikiha may hermano puri wayap kik atip kaway kiha uk salmono karuha tatito atip kawayatay nawa nairakat niyang kasupayaro hanjin atip kawayatay na unisin na karatip kawayatay na alatip kawayatay na tatito tukuyawayatay na kuntik alak pacaw kik lulam sistan uk tukuyawayatay kinatalak kulakanaka. Gloria a Dios Santa. Kiwasak mauro hermanos era istapkit. Hijak Jesucristo kamara kiwa kawara kiniwasaka no asistan supaya. Au kanis no tasita. Au kanis no tasita. Tentación a jodita ni jodi. Jodi kaya. Jodi amigo naktok, familia naktok, vecino naktok ote. Tentación a jodiwa, no tasilla sao kiwasak Kristama, mauro tatit kamate kiwanyak purin iniha, sasara kiwasak pekantanyasa, consumado es, hecho, lo vencí, he triunfado con Cristo. Aleluya. Aleluya, lindo, que junja su más pasiva yucama Kristama, lo vencí. Lo he triunfado con Cristo. Jesús ha dicho consumado significa logré, lo vencí. Atip kawaitua, tukuyawaitua, kuntirtatito sewaikitoha, uklorawaita. Qué lindo dormir así. Kaukanis gloria a Dios Santo.
Humahukam satat mauro. Kurhamakis hiwata. No he hecho nada, che. Quería hacer aquello, che. Como se llama? Ukloran monayat. Akloran monayat. Kiyaw hujan. Hubaw kulpan. Kiyan luray kituti. Warmiw hujan. Chachaw hujan. Wawaw hujani. Cada uno sapa mainita titur kuncuranyan. Krist kamau pihunyasa. Mauruk sanyasawa. Tukuyawai tua. Atip kawai tua. Kau kanis gloria a Dios. Tatito katip kawaya tayo nawa. Supaya niyang tatanakapan. Hanitya. Hiwaros atip kawaya rakin. Yang kasupaya kalatip kawayatan kinanak kuya kita na gloria a Dios sa kamay kinanak kuya kita na a su nombre pakal ko palabra Padre en tus manos encomiendo mi espíritu kunasa tekpeki pakhlimik tanyatihan kunasa tekni hermanos han samanya pak tukuskan tatitulkan amuyas hal tadi tu hias ketkam satai nasa pam basta tarsus katai na alah pajam kirauki akayuk amparamarua katayas yuhai takikunasa tukuyatau supaya pisnu tasiwai tua akaurakin hiwalu satip kawai tua taki senyara satip kawai tua cak ampara maruta tai katayas takaha salahnya ya aleluya. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Aleluya. Amin sabhamay aleluya. Agam pitung tainyan maaki hermanos tatituro ni sinutkan Carlos Marx haniu tatito hakin lorkit hupakukam to kesilin Carlos Marx pero si pi Carlos Marx suka kiha hupakuna sa tek idadanikan ka usun katay na mi hiwanya mo yan sekarang kikitay na ajaji warmi pas hiu katay na puja pas wali usutarak hupas usutarak kikatay na ukat maya tekeripotkan Federico Engels satan uka ya tekeripo mantalita na ni hiwanskan uka ka ukat hermanos akam sa zawis katay ista pamja akam sa zawis katay na ya tichiri sa tay na kuna ultimo arunak chumara humak arstaway munta na yan eucht almonista sa sawmanta tay na ukat Carlos Marx satak wali kurulato wali tidak penyusa tanah fuera hakor bayatai naka mitso makata konfis kibutis maka caca kuliran amar kata pediu hiwatai na pero tatito sasti hilatanaka hupak hiwa bayatai nawa hermanos mamitap katayas unisina kaparo perdonas akayupa alak pa chao kiro katayas aleluya kau kanis gloria a Dios sapta aleluya hiwasak hermanos mauro kakaurakit saranyania Jesucristo kamistik sarawai Jesumajuy manekan ukamay sarawai niya hijur cham may tasinyan tatitut kanis orasin mo na pas alim kamrantuki